Kum si benta ban pen klan ya ka jing syakri yau blai da ka jing long ling do so blai ka badai ka kam syakri ling ba ki para brio da ka ba penjan bat kan pham ya ki mensim brio bakin long ki bating buram yau blai ka nong standai si sapo ka jing pa chong Bishop Wilbert Marwen kala yo ban pen kan tang ling do yau Deacon Desing John nong phot kumu ling do riu niam jong ka seng Holy Cross ha ka nyau trik ya yong arja arpusa ha pedang ka jing senran lang ki kmi ki pa ki hinman para Father John Albert Rintathiang Parish Priest, Father Gaspar Walang Assistant Parish Priest, Father Theo Vice Provincial ka CFC, ki padar na kajinya selok Holy Cross, ki padar jong ka Nongsan Diocese, ki palawan banya senran lang, ki pat riunget jong ka Diocese, ki paralok ki pana jan bat na jengai. Balasakhiru ika jingwan ya senran lang jong ki para Kristan bagi teman basan na kabalang Presbyterian, kabalang blai ki badon hakani ka snong nongkasan, banwan ya simbentalang hakani ka sngikman jong ka parish. Ngai ka jing kublai bakarpang ya kane ka parish ban aingu aidem ringkat hakane ka si ya ka jing tresitom jongki ban aingu yau blai ha ka jing job jong ka jing dap ar pusan teli kisnem ha kane ka parish ka jing wan ban sedang ya kane ka parish ha kane ka cakap kalong ka cakap ka baitanat adu kata-kata ha ka basdang Jong kani kaparis nilayui padang bun ke kicing nai haga cingyat lenti jong kacing im menta kelah asan bat keladap posasnem kelah samla ranba namar kata kani kadi kacing kemen kacing roy jong kabalang kani kadong katan jongi nyaimu yo play na kabenta kani nyaimu na kabenta ki missionary ki dalatrai hakani kadong katan jongi ikan mau ya Francis Alam ibade i London Kalimpong Bakuli ya kali kaparis haus nam arhajar lai ngalalong dikon akali kaparis ban ngilasa ante ko ke school kal kabajur ompat don jindai lada kawan kaslap kapoi sagajing tia nagadau coba jingju jongkal bat ba umla bantap ha ya kejing Rai fadal ulas lang ban im hagato ka school daga jingre sistom jogi bat mentang yoi bakane ka paris kala roy tingi aimu yaw play daga banta kani hot yai kan mau ya kani bahabangistan bantung yaw sambai un sami padu sahe usapulung usapanmi episode kata gade gajing sisa Deacon Desing John udi kuon basaw na penanggi kandai ngot kisi para jong iba Twastar El Penlang barikong Mistoril Nongput. Pada habakran ha program hadian ka mas bukoy uling dot Desing John ulay thu banado ba udang kana ulay ternat ikarukom im jong weu padar hagaban syakri ki pajba ki badon kam jingeram. Pada hadian ka jingya lenti ka babon bon snam bat ka babon ki deng penkiang udikon ulasung thu ika jingkot jong play bat lingba ka ni ula jet iki kentien im sngi jong u ki balasat na ka kita banikong jong Samuel kalanong balai berkedekot ke wasan ke baong ngalawan bapilakot yanga ya kadin nau prai hey bachi imei pa di man di para di kur di khang di lok di jor bachi di pa jublai di badang hene dongin sakman bakin hoi risa
laban pen kan maru pakasngi nyau tarik yoyong ka de kasngi ka jingrakhi ya ka Jubilee rupa jong ka parish St John Mary Vianney nongkasan ya ka bala kerku ya ka ni ka yeng mani house nam arajar saudo Archbishop Dominic Jala pam kwai adwar play ha ka jingsharai jong Father Francis Karwan lang kumu parish priest baningkong jong ka ni ka parish bat ka ni ka parish kalala ban penmi san ngot ki lingdo soblay khat san ngot ki sister bat sau ngot ki brother ka Donru ya Artli ki convent ka Fatima convent bapanya dagi Fatima sisters bat ka auxilium convent ka bapanya dagi sisters FME Katakan ini sebab manusia di sana. Pandang ban, mungkin dalam negeri kejuan. Kepada di volunteer sebab wasit untuk pandang. Fight di Pak yang mengajar dari Paris nomor kesan berfight ya ke Jubilee at Posan Sinan. Lalu mereka semua bersedang datang jumlah buram ni ngelacir kaya yang tengah mata at Posan Sinan. Lain lewat orang mengkasan ni mencapang pulang dari wajah keman jire yang tak. Teng ngacip kat kepat kepat. Coba ingin sa diwana cuma yang satu mat le shish kada cap yang tolak dia. Ready. Ah ya, jar. Ready. Ah, kalau sombang saja. Selat kita dulu, sombang. Nampak bola terus cepat, hikmat bola. Itu dah terjebak. Ya roh, lagu terplay. Tenang bebas ulai, kicik ayai. Dayaki kristal itu, bagi sadar. Kisam, beli kisam, jingat agi kisam. Buka tali, nida cipan, apa paris makasan. Kisam, beli kisam, jingat agi kisam. Buka tali, nida cipan, apa paris makasan. Rasul Paris ya boleh kengit syahid
Bajam, magi kelihatan hata kedinya syong kediet, sikurin 100% karta. Ditongan ay kejing kapti ke bajam, agak depan. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya